imini bathandekayo. Yabona lo musa kaJesu bathandekayo. Amen. Nakanzanga ndishunyayeze abangcwele ndiva abanye besimapha hayi neva. Kuba kunomuntu lapho esibetheni zani ngivela ukuveza izinto. Nalanda ilizwe etsawu nasekhaya umsini. Xa usabhibisa phakho itsawu nevilizwe zindlebeni lapho iphuma kule nto. Khona inkonzo akunika kuyo uyokhuliswa kuyo. Uthixo akavuma mandiye kuloo nto bathandekayo. Phela ngoso siphithiphithi. Ungakhulu angaphinde wafika. Wathi bakhona abazali balapha esibhedlela abangamanesi emlando. Abantwana ngoYesu okhulayo. Hayi Yesu sifana khona ngixelela kodwa khawuzobona abazalwane. Amen. Yani ngolesihlanu ndahamba ndayofika lapha esikoleni. Xa ndifuna fuka kuvuya kule ndawo. Kunje bathandekayo. Amen. Wangene rontini kulo mzi wamthithi. Yawazoronta. Wangene kuronta kulo mzi ngolesihlanu bathandekayo kwakhona umambelelo pha esiteke. Makabawu Yesu bathandekayo. Afike uduma lento ngamageza namanesi anomiuniform. Kodwa konke oyomnye bathandekayo. Amen. Abazalwane besibhedlela beuniform yamanesi kwasathi uniform laminyaka. Besafaka la white laba amanesi. Bese white lesifaka sibomvu abazalwane. Hey baphilicha. Akonke oyomnye kule ndawo bathandekayo. Amen. Kunomama wayehleli phambi komnyango kuthiwa umama uSibotho. Ifani yakhe bathandekayo. Hey wayengahlalelwe ethatha dance. Makabawu Yesu bathandekayo. Ndayibona le vangeli bayathi lento apha kumi le ndawo apha kumi yiyo le ndawo bendifuna usekuyo. Amen. Ndivuka ke apha ndibhele kuba pressure kuba pressure. Because no. Ezivuza igazi lapha kwezandla bathandekayo. Amen. Ngikhaya ngeke ngesiphoso esivakalayo bathandekayo. Umzimba wonke iseli unveiled dikwe unveiled. Esibhedlela dishajwa ngoba khona into inikwa. Ndinikwa yonke inhlobo ngulokhipha. Ugqirha omkhulu apha esiteke ekhaya bathandekayo. Kodwa ndincedakala bathandekayo. Amen. Le ndaba ndafika nje isimanga sento ndabekela ndisanda apha entloko. Kodwa ngegama likaYesu. Ndahamba ndagoduka. Amen. Bangcwele ndabulela uYesu ngoba ukuphiliswa kwami kwaba buhlungu kakhulu. Ngoba lapho bethumba kulengala seleft bathandekayo. Ngingakwazi nokubhala esikoleni ngale ngalo. Makabawu uYesu bathandekayo. Kodwa kunjalo uYesu kodwa ndifaka inkonzo ngaphelela. Namshimela ndibambe ngesandla esinye. Ngapha ingalo leyahenga banethumba. Kanti abazalwane uyaphilisa. Ungezike ngesibhedlela uyaphilisa ngoba. Amen. Ndayithatha lanto bathandekayo. Makabawu Yesu bangcwele. Amen. Ngiphiliswe ndilapha enkonzweni kwinkonzo ya late ka7. Kungena umuntu ogula ndimbekela isandla ndingabhaptizi. Sangibhambela isandla nami kwakhuphuka ithumba konke ukuphiliswa kwami. Amen. Nami ukuthola umsakazi bathandekayo. Makabawu Yesu bathandekayo. Nami ndinento endinayo ngoYesu endathenda ngayo bathandekayo. Andifikanga kule ndawo bangcwele uYesu ndimkhathalele. Fuka nami ngumntana njengabanye abantwana. Ngidlala ibhola yonke into. Ndingayihoyanga into elizweni ngathi. Kodwa uThixo yenayo ndikhuthalele. Emani ukuthanda nami bathandekayo. Amen. Makabawu Yesu bangcwele. Ndayithanda lento. Ukungena kwami lapho usindiswe mina zange ndidlale bathandekayo. Ndathi awufika apha abazalwane bandithandela iBhayibheli eSxhosa. Lo Bhayibheli nango ifaka umakhulu wami ndayipha yena. Makabawu Yesu bathandekayo. Kodwa umzalwane asisihlobo sakhe. Lo minyaka ke iBhayibheli esaphathwa ngohlobo. Ibeka apha iBhayibheli nangumzalwane ubonakala. Hayi le ndiyibona ngoku bathandekayo. Abazalwane abangamajita ababeka iBhayibheli ngohlobo. Amen. Yela xesha lethu wawuzavuthulwa bomditho ukudibana abazalwane esiteke. Ekhawunga ngakubona iBhayibheli ngefihli. Uvuthululwe ngecawa. Uvula ilizwi uvuthona wena. Yela xesha lethu bathandekayo. Amen. Nami ndayithanda ngoba yandenza ngikuye uThixo bathandekayo. Ngoba ndokhamanzi emlanjeni. Ekhaya bathandekayo ongabikho tshela kulaminyaka. Makabawu Yesu bathandekayo. Ngiphethe isibhalo sami ndihamba nezitsha zami. Makabawu Yesu bangcwele. Kanti sifika phaya emthonjeni andizowuhla. Ngingakanga ngigqibe ukushumayela bathandekayo. Elalini ekhaya kuvuka ndingusa uphumelayo. Kuvuka ngami bathandekayo. Ngiyashola bese isawazi ngibekubela. Ngitsho kuseni ndivuka ngabawu4 nditsho bangcwele uThixo lethi ngekehla nawuye. Makabawu Yesu bathandekayo. Ubethe umteni nje ndibhizi imali yashumayela bathandekayo. Amen. Ben basonyana ngokuseni ngoba nawe into okuhlabelela nqebe kusithi hayi lento nayo umntana makhona ngoba ngayi. Isuka kumle lo kuhlabelela. Ekhaya bengikhuzwa ndincama. Uba ndivuka kuseni uva ngekhorus. Lento ayiphumi ngoba iswa ngaphakathi. Amen. Makabawu
uYesu bathandekayo. Kulo uYesu bangcwele wandikhusela. Wandikhupha kumoya wechomi. Babeli. Ngoba ndikhula ndingenazi ichomi bami umntwana. Nami ngisiza kakhulu nakuhlele bathandekayo. Esikoleni ndihambe ndingenachomi bami uqonqo. Ngingumuntu ohamba yedwa enelizwi likaThixo yandinceda lanto. Ngoba esikoleni ukuthi akunentsanga azikhomela ingasetshwa mina ngiyaziba nabhatha zabo. Amen. Bona ndifuna esikoleni sabantu abachayayo nabaselayo ngoba ndiyaziwa nelizwi likaThixo. Ngoba ngifuna esikoleni uzosetshwa amadrazi bendingasetshwa. Engekho ngofoma polisa pha esikoleni. Kuzosetshwa abantu ngoba ndifunda nabantu abahlalela ezandla ixesha elininzi. Sifunda pha isethini eBremley. Amen. Bephatha intsangu nemela nezivama esikoleni. Xa kusetha uprincipal athi sihambe umyekeli ngengaphatheleni into esisikrele bathandekayo. Ngakubonga uYesu bacwela. Ngoba uYesu wabonakala kubo bathandekayo. Amen. Ngiyambonga uYesu. Nami ndibaluleka ngabo namhlanje ngoba amen. Ningazibuzi ba uthele umfundisi engakangcina. Thele imali ungcina thina. Nami nabo ungcina ngoYesu. Xa ube kule ndawo thetha ngoYesu. uYesu kwenzile ntoni? Amen. Awudilanga ungcina ngami ungcina ngabani? ngoYesu. uYesu udibene njani naye wakwenzela ntoni? Yanibulisa abazalwane namhlanje ngalenseni. Amen. Simanje xesha lokungcina. Amen bangcwele. Lo apha ngumama uNtsomi. Amen bangcwele. Bangcwele ngizongcina amandla kaThixo. KwakuThixo kundenzele ntoni? Amen bangcwele. Bangcwele mina evangelini ndize ndingengqondo lomntu ndinguye. Amen bangcwele. Bendiziphilela impilo ethandwe ndim. Amen bangcwele. Bendisela zindywala yonke into lapha emhlabeni ndiyenza ndi-experience. Amen bangcwele. Kodwa ndibulela amandla kaThixo okokuqala. Amen bangcwele. uThixo wandithwala ngelinye ilanga. Amen bangcwele. Wazondibeka kule ntente. Amen bangcwele. Ndazamkelela uYesu njengenkosi nomsindisi. Amen bangcwele. Ndabekelwa isandla phezu kwentloko yam. Amen bangcwele. Ndaphiwa isipho somoya oyingcwele kwathiwa lipolisa lakho. Amen bangcwele. Ngiphakamisa amandla kaThixo kutsho koko. Amen bangcwele. Bangcwele ndangena kule ndawo ndingumuntu oziphilelayo. Amen bangcwele. Kodwa ndathi ndawungena kwam kule ndawo. Amen bangcwele. Ndathi ndawubekela isandla izinto zatshintsha. Amen bangcwele. Wandebisela uThixo kuthiwaleni. Amen bangcwele. Wandebisela kwiinto ezimnandi zelizwe. Amen bangcwele. Ndiyayibulela ke loo nceba. Amen bangcwele. Bangcwele bendingumuntu ekhayeni lam sikhula singabantwana besithembu. Amen bangcwele. Noba sino-more than 15 years asisathethisani. Amen bangcwele. Kodwa ndibulela amandla kaThixo kuloo ndawo. Amen bangcwele. Ndeza kwinkonzo yasendlebeni. Amen bangcwele. Bakunamhlanje bandifowunela abaseLimpopo, abaseKapa, abasePretoria. Amen bangcwele. Ndibulela utshintsho bangcwele. Amen bangcwele. Ndandingezanga ndingomama nguyo ongekho ndazi ngelaa xesha. Amen bangcwele. Kodwa ngemisebenzi kaThixo. Amen bangcwele. Wanditshintsha uThixo ndawungena kule ndawo. Amen bangcwele. Lo mntakasisi wam. Amen bangcwele. Wayephila ngengqondo. Amen bangcwele. I think last year ndiselele emkhuphini. Amen bangcwele. Ndivuke ngobusuku. Amen bangcwele. Ndisomama uNcilolo. Amen bangcwele. Ndetha amacango yonke into, phula yonke into esendlini. Amen bangcwele. Ndamthoba ndamsemakhaya. Amen bangcwele. Kodwa ngondi kule ndawo ndaloko ndithandaza. Amen bangcwele. Wahamba wayenza umangeni. Amen bangcwele. Kusemakhaya. Amen bangcwele. Ndaya kwinkonzo yasendlebeni nalapho. Amen bangcwele. Wandenzela inceba uThixo. Amen bangcwele. Lo mntana xa namhlanje usebenza kwindlu ze-RTP eCrayton. Amen bangcwele. Uhlala evangelini. Amen bangcwele. Ngoba sunditshintshile bangcwele. Amen bangcwele. Andithi ndiva ngabantu. Amen bangcwele. Ndimbone apha kum. Amen bangcwele. Ndicela uhlala kule ndawo. Amen bangcwele. Kwimvuselelo esisuka kuyo. Amen bangcwele. Ndandingumntu owayenebhizinesi anyane ndandiyenza switi zintoni. Amen bangcwele. Noba ndihamba endleleni ndiphatha isiphuma. Amen bangcwele. Ndayiyeka loo bhizinesi ke ngoku. Amen bangcwele. Kodwa kwenzekile wathi utata wonke umntu onebhizinesi makasondele. Amen bangcwele. Ndangumntu othengisayo again bangcwele. Amen bangcwele. Kodwa ndibulela amandla kaThixo nabantu abebesengandibhatala. Amen bangcwele. Bavelile kule nyanga iphelile. Uhlala evangelini. Amen bangcwele. Kodwa ungayijikeli inyaniso. Amen bangcwele. Ndibulela uYesu wale ndawo nabantwana bam
ngonqabile ndindodwa ngosuku oxakekayo. Amen bandingcwele. Kodwa ndiyayibulela lonqaba bavula ingalo. Amen bandingcwele. Bamfihla izikhukhukazi. Amen bandingcwele. Ndiyayibulela ke lonqaba komama. Amen bandingcwele. Ndibulela nesidima sam sokumama sibuyele. Amen bandingcwele. 2016 amen bandingcwele. Emva koko ndazidlela into zam zehlabathi. Amen bandingcwele. Kodwa ndathi ndawungena kule ndawo. Amen bandingcwele. Watshintsha ubomi bam. Amen bandingcwele. Noba ndihamba noba ndiyathetha andisathethi ngelaa ndlela bendithetha ngayo. Amen bandingcwele. Utshintshile ukuhamba. Amen bandingcwele. Utshintshile ukuthetha. Amen bandingcwele. Kodwa kule ndawo uyathandazwa. Amen bandingcwele. Nokuhamba uyi-one ungqine namandla kaThixo uzokuhla ngokusuka kumlilo. Athi noba uyahamba endleleni. Amen bandingcwele. Uwangqine amandla kaThixo. Amen bandingcwele. Ndiyayibulela le ntente bandingcwele mna. Ndiyayibulela kakhulu. Indenzela into ezinkulu Yesu wale ndawo. Amen bandingcwele. Ndicela ukuhlala evangelini nam ndingayijikeli inyaniso. Amen bandingcwele. Nam ndiyayishiya indawo. Ndiyishele abantwana benkosi bengqina. Amen. Monday, we are like it's on way. It's number notabsile and Mas hamba masesifika masesiphathini sasendlini sihlangane nabafana abayi-3. Masihlangane nabafana abayi-3 oyi-1 ngathi ufunda notabsile eklasini. Akuze sihamba notabsile endleleni sihamba sikhula siyajala. Umfana lo afika abuze utabsile ukuthi ubani lo ahamba naye. Utabsile ambuza ukuthi uzomenzani. Then laba abanye abayi-2 oyi-1 ahambe nalo obuza utabsile. Then lo omunye aze kimi. Makaza kimi afike angibuza ukuthi ubani igama lami. Ngimbuza ukuthi mina uzoliyenza igama lami. And then lo omunye makakhuluma notabsile. Shukuthi lo omunye makakhuluma notabsile ubuza utabsile ukuthi mina ngibani. Utabsile ambuza ukuthi uzomenzani. And then shukuthi lo omunye makasakhuluma nami angiboni ukuthi lo obuza utabsile ukuthi ubani uphethe umenzi. So lo omunye uyangivala olokukhuluma nami angiboni ukuthi ukhiphe utabsile umenzi. Ukuthi makalo kakhuluma nami lo ngibuza ukuthi ubani igama lami ngimbuza ukuthi igama lami uzolenza ngiyafana igama yakho. Ngibone utabsile sekasikhamale phansi. Mangithi ngiyambona uphethe umenzi lo akhuluma nami ngiphushe ngiye kutabsile ngifike ngiphushe lo ophethe umenzi. Utabsile kulapha amakhanda ngisho. Ngimbuze mina ukuthi why ukhiphela intombazana umenzi because bongeke usifose if asifuna ukukhuluma naye sifuna why isifose akhipheke amkhona nithi mina kuye why ukhiphela umenzi because ngibuza kahle ngibisi. And then nami ngithukile because I thought ukuthi uzongikwazi because ngiyafuna ukwazi utabsile because ngisebe utabsile ukuthi azokwazi ngendlela. And then ngamanye ngibuza ukuthi umenzi uphetheleni ula sekakhipha khona. Bengithukile kodwa ngikwazi ukuthi umenzi ubambe siyisa
ngibonisane naye ukuthi ulahlele phansi uzokwazi ukuthi ngilwe naye because ngifuna ukumbuza ukuthi asikhiphele umesi. And then uthathile agijime bonke bangishiye ngiyi-1 nomini. Sengiyi-1 bona bamile bayi-3. Ngibe nento yokuthi ngithukile kodwa angina-choice kuzomele ngizilwele. And then ngimbambe lomunye ngamawashini mangimbamba kade kuzovela ugogo agijime wabaleka. Makabaleka afike uFaith ambuza ukuthi ubalekelani. Athi yena afuna ukuza uThapsile into zesikole. Then kube lento zokuthi ugogo aqala aphatheke kabi, then afonele umalume ukuthi eza afike. Umalume afike vele akwatile and then kungabi ne-solution. Then they need to call isole so that izokwazi ukusisiza. Then bayifonela, then babayifonela because lomunye bekabalekile. And then masiya ngaboma-10 sathola ukuthi bekukhona ngo. And then samela kakhulu sihamba selibalandela nalaba bantu. And then masifika bababuza ukuthi why basikhiphela umese. Then azange bakhuluma next. And then iswati yabuza abazali babo ukuthi bayabaphana i-permission yokuthi abantwana laba babadiscipline because if like abadiscipline kuzoba into bayenza nabanye abantu. And then babuza abazali bavume. Then babashaya ngebhande. Then babashaya babuze abazali umzali oyi-1 walo asikhombe ngomese ase asho kugogo ukuthi yena ucela ukuyenza i-peace because yena akaxabenanga nabazali inkinga ngesibantwaneni. Enye futhi into engizoyibonga ukuthi esikolweni bengingane egulayo hlezi ngigula ngingacabanga ukuthi uzobe ufike nama-matric. Bengingane hlezi igula njalo umama ngahlezi aba ne-stress kodwa ugogo uthi amakangiletha la esontweni konke lokho kwaphela. Mama, ndibulisa utata, ndibulisa ulutsha nabantwana abancinci wathethayo udade Mqoko. Udade Mqoko naye ngelinye lamalanga wathi wazibiza ngokuthi ungumntana kaNkulunkulu. Yesu. Bangcwele ndiyabulela ukuba kule ndawo. Kudala ndiwahamba amabandla kodwa ndiyaqala ubone nje. Noba kwenzeka ntoni noba kuyintoni kodwa ndiyaqala ubone nje. Kudala ndikenda nditsho kudala okomnye utata omnye ubhuti kodwa phayilani kodwa sasimbiza ngoSanqola ayingathi akekho rayithi kakuhle. Wayethanda le nkonzo singayazi ke thina ke. Ndikhumbula ngenye igame obhuti bam befunda utshaya bebekwa kuthiwa ngodade kona komuntu abani kodwa amabhala bathi imali enkonzo bayini bathenga iswiti. Ngoku bathi umfundisi wethu sasimbiza la umfundisi kulela nini ityile imali 10 bathi iphi imali wathi ndawukuvula hayi itshile incwadi ngiyaphumisa kudala sasibhatala ngeesenti unikela ne-20 cent athi tshile kuthe nemali akuze waxelela abani imzalwane amathi waxelela umguli Phaphamane wathini imzalwane athi hayi ndithe ulelani ngamanye amalanga ndithi yazi benditsho kusiswa mthi yazi sasicimba kuyadlala ngelaa xesha but kodwa into endayibonayo uba la mfundiso sasiyifundiswa ngubhuti Sanqola yaye yasebenza yakhela kum. Ngelaa xesha mna ndandisiya matriki ukubukela nje kwakukho into yabona le nto enzeka apha ecaweni kuthetha umfundiso ukuthi xa ithandazela abantu bawe. Saqala nobona thina lantulana lexa uqombo unamandla nyathe nojona mama babesenza le nto futhi usimasihlelo sinto futhi wenza bathi kanti ngamafufunyana thina siyazi kodwa abantwana babantu baphela sebethi sebephila futhi sebethatha sebenza abantu abarayithi benqombayo kodwa
nayo ndifuna ukuthi noba umuntu olapha uze ngokuthi mhlawumbe uva abantu besithi hayi bekwenziwa ntoni kuyatyiwa kuyathithini nabanye bakhe batsho kuthiwa kuyatyiwa kula cawe yakho ndathi ngoba imfana senza nanto ezazizobontwana laa cawe inamandla ungajongi leyokutya ndandizithethela nje ngaloo mini bathi amandla wabonile and ndiyabuye bawave wathi ngemqongo ndayilandela le cawe yakho ndibona ntoni into ezekileyo ke ngenyike ndiye emsebenzini oqala kusandele ngigqibele ngayo intathi umfundisi uthi uzawuba nenkonzo usithathele inkonzo kumandela adala into kumfundisi bayayazi aqalapha inkonzo kombe hayi ke utsho kubawo ndathatha le nkonzo kwakumandela eze ndibuye emsebenzini ubuya kwami emsebenzini ke ndiye buye ndizamela ngoda nabangani xa ndihamba ndisibuye emsebenzini xa ndibuyela ngasebuya futhi ndisiphethele ubhaka wam nje ndizithulele sonke ndifake iminqwazi wefriza uthi gqinje omnye ubhuti abhuti ingoba amhlobo obhuti nobhuti zorayithi hayi gqinje obhuti yakho besibam athi cela ifowuni sisi athi cela singathethi into ezithi cela ifowuni ndithi kamna and kuyaqala ndathela ndathi egameni kaJesu ndakhupha le fowuni ndamnika wathi ndifuna imali ndathi bhuti andinayo imali athatha ubhaka apha emqolo ndiyaqalela ubhaka athatha ubhaka ngoba ndithanda egameni kaJesu ndithi ndiyacela bhuti akucela ukuthi ungandimazi wathi sisuyarasela ndiwenza ngegama kaJesu ngegama kaJesu ngegama kaJesu athi sisuyarasa ukuthi gqa omnye umfana caba bahamba bethu fake ibhalaklaviloni athathe lo bhaka ndithi egameni kaJesu ndimile egameni kaJesu ndiyasheka ndithi egameni kaJesu athi lona omde athi landela lo mfushana kathethi uthathe ubhaka wam wawusetsha waphinda wabuyisela into zam wawuqaya uthi lo omde uyothathayo uthi hamba landela lo xa ndilandela lo ndithi egameni kaJesu egameni kaJesu ngesandla akafuni ukhupha ivoice athi xa ndisho uthi mandibaleke ndabona masezana uthi mandibaleke ndithi xa ndibaleke amemeze hayi uyaphi lo athi lo ukuthi ndiyarasa ngale nto egama likaJesu ngifuna ukuthi igama likaJesu noba kwenzeka ntoni liyasebenza uzofika usebenza ngeli gama likaJesu igama likaJesu linamandla ubungamamela nje yonke into ethatha apha uyenze uye kuba abanye bathini ngawe abanye bayakhaba bathi every Friday, every Saturday, every Sunday. Amanda kaThixo uthe mangena lapha bengasebenzi kuphela
umsebenzi since ngihleli ngoSeptember. Ngithe ngangena la ngathi mangiphuma kwakuyiSunday, Tuesday ngafonelwa ngabizwa emsebenzini. Ngisebenza khona loba kwenzifaka emsebenzini ngihlezi emhlukumeza every day. Ngaso sonke isikhathi inhliziyo yami ihlezi ihlukile. Ngathandaza ngathi uNkulunkulu ngiyabonga umsebenzi uphile kodwa lona akusiwo kwami ngicela ngiphe umsebenzi. Ngiyeza la kwimvuselelo uthe mangisuka kwimvuselelo ngafonelwa Monday kwathiwa ngize emsebenzini eEastgate. Bengiphuza kakhulu ney'tshomza sezongilanda sihambe sophuza. Bangiholile kuyaziwa ukuthi hayi ngiholile ngizothenga utshwala. Kodwa ngithe ngabeka isandla phezu kwenhloko endlini utshwala busaphuzwa. Ngathatha i-fasting emsebenzini, i-fasting yami ngayiqala Friday. Ngithe ngifastile ngafonelwa yinye inamba, le namba ngilokhu ngifonela. Ngidrop engifonela lo sisi wase-Old Mutual ngidrop. Wangifonela Friday wathi kanti sisi ipolicy yakho isizozilapha why ungasayibhadali ngathi mina ngangiphelele umsebenzi kanti ayilaphisanga na ipolicy yakho ngoba ngikubhadala last year September. Wathi hayi ipolicy yakho ayakalaphi ngathi mina ngilapha emva kwesikhathi esingakanani. Wathi after 6 months ngithi 6 months kade yaphela wathi hayi ayikalaphi sizolapha ngoSeptember. Ngathi hayi akunankinga ngayivuselela bese ngidonsa kwenye account. Ngizobonga amandla kaThixo.
Amen. Magasia amen. Siepaya. Amen. Kwincwadi kaProfethi Isaiah 59. Elithi indlebe yakhe ayizizwa ukuba ingeni. Ingxaki intoni? Intoni ngakho mabakade? Nanzo. Khawusha ke lo baphisikele. Sunta Tiaruna
Yamahodimo, division de mata, Hamana Jesu, Mudimuntate, Mudimia, Mudimia Sakurin, get it tall, Fatina, Lamatsenyo, Mudimuntate, Gilena, Tulaman, Tabana, Mudimundire, Leta, one Tabana, Gopa, Yopa, Creston, Halfuman, Tuloana, then the police and Tabana, Garapalagas by the Hoffa. What is happy season? Tabana, now go by Yopa, Creston, and Kafumana. Let down on Tutomana, Rapala, when I'm Jacket, they broke on it somewhere. Halfuman and Tuloma, and you built that road, number and the police. Moya and I'm in Hot, someone, and can't take the one at the people on the Mata, Ramona, yes, so run on out there, come on, I go to baby seater. But I'm not that come on, in chair. Sana, when I say, okay, somewhere, Libito, Namabiso, the section, Libiso, Mabiso, Namapatical Mata, Namana James. Please read to Safmana, Pumatica, Isaiah chapter 59. Isihloko sithi isono sithintela intsebenzo kaThixo. Verse 1. Yabonani isandla sikaYehova sifutshane ukuba singasilisi. Nendlebe yakhe ayinzima ukuba ingevi. Ubugwenxa benu obunuhlukanisileyo noThixo wenu. Zizono zenu ezikusithelisileyo ubuso bakhe kuni ukuba angevi. Amen. Andimbonanga ofana nawe, ofana nawe, ofana nawe. Andimbonanga ofana nawe, ofana nawe, ofana nawe. Ayagagabuko. Into uyazi ba noma usawulini kwakuthiko injongo yakhe kawuguquki
yakhe engena kule ndawo. Uthi nam. Ndawubona abadlakathi. Amen. Kakuthethwa ngawo kuthethwa nge-past tense. Kuthiwa lo muntu wayenje. Kuthethwa ngento awuzenza. Amen. Makabe uYesu bathandekayo. Ufana notata uJovu. Yathi ndiye ngapha ndiyobona indlu yakho kwabo kwelacala ngapha ngasehoreni. Kwenza umama efukalini. Wathi mfuni ngiyayibona le nto awuzenza ndiyayika kule khola pha. Lo mntana bekuphuma silo lo mntana. Amen. Wathi ngiyayika le nto zenayo ngoba xa ndimbuza uthi akhona yezo omnika lona umbekela isandla. Kwathi umthombo wetywala lapha kuye. Makabonge uYesu bathandekayo. Uthi le nto esiyibonayo zange sayicinga nomama wakhe ngayokha kodwa namhlanje iqala intente yakho nakumzi. Makabonge uYesu bathandekayo. Zizono zethu ezibufihlayo ubuso bukaThixo. Thixo lonke ixesha unomdla ufuna ukuva ufuna ukuthini kuye. Thixo lonke ixesha ukukhathalela kodwa nguwe osuka kuye ukhonza uThixo ngasemhlabeni. Makabonge uYesu bathandekayo. Amen. Silumke. Thixo uyakuthanda. Nawe mama uqala ungena kulele Thixo uyakuthanda. Uyakuthanda uThixo. Ingxaki indlela oya. Phuma kula ndlela. Uzobona uThixo. Makabonge uYesu bathandekayo. Amen. Thixo lonke ithuba ufuna uba ozawubuyela kuye. Oza kuYesu. Oza kuYesu. Oza kuJesu. Oza kuJesu. Come to Jesus. Come to Jesus. Come to Jesus. Come to Jesus. Oza kuYesu. Oza kuYesu. Oza kuYesu. Oza kuJesu. Zizono zenu ezibusithelisileyo uso bukaThixo ukuze anganiboni indlela yakhe inganiva. Amen. Siyavana lokuphaa kodwa ezithile. Kuthiwa kwabakho imfazwe emazulwini evamayikhe elwa neengilosi zobumnyama elwa noSathana ke imamba intloko yakudala. Kuthiwa lahlela phantsi uSathana esakohlulwa emazulwini ehamba namajoni wakhe abalandeli bakhe. Kwakuthi incwadi kaThixo zonke bonke bafikelele emhlabeni. Lihleli kancane. Khona amajoni ahambe ukeka besibhakabhakeni. Ngawo ke ngokathithela ntoni imithandazo. uSathana yena walahlela phansi wathi pho emhlabeni. Wafika emhlabeni wabhubhisa onyana lentombi zabantu. Amen. Kodwa amajoni wakhe ayiphumela ezulwini. Izithubo ezinye ziyahenga apha esibhakabhakeni zizo esivalela imithandazo. Sivale imithandazo. Nalo ngawuthandaza umntana kaThixo walendende. Ndiyakufundisa uthi Baba ongcwele ngegama likaJesu. Yonke imimoya yobumnyama, imimoya
Siyabana bandla. Qala ucele ke ngokuba Thixo ngicela umsebenzi. Thixo angiphilanga. Umlenze wami lo udumbi. Uqale wathini? Walwa nemimoya. Namoya uyazi uba uthilelo uThixo. Uyazi bakhona ondondosini abahlela phezibhakabhakeni abagale ubloka wena. Ngakho uyesu bathandekayo. Usawuqalisa ke ngoku nebusiness lakho uthi boyingcwe. Ngegama lika Jesu yonke imimoya emdala mosibhakabhaka beyikhaleme. Uqala uthi ngegama lika Jesu kozicela ukhulisa ibhizinisi yakho. Ngeva ngakho. Amen. Uqale wathini? Wasusa igravel road. Wasusa udaka. Umoya ongcwele wabona ba ubhaqile. Mama uyesu bathandeka. Amen. Ngeva ngokuyena. Twako Satan bakwazi imfihlela engaziwa ngabanye abantu. Bana ngilo tanduke nje. Thathe mudimo nakuthuhle. Kangenza lapho na Jesu. Abayiqonda into blocker. Amen. Ibambile la nto. Yeva ke uthanda selinyaka sibona unkosikazi. Into yenza ukhulisa abantwana babantu kodwa akwazi uthatha. Ngoba ubanze intoni yami ngoba. Yeva ke lo. Amen. La moya uyakubona ufuna ukuthanda ufuna into enhle kodwa ngo Ntamthothi bana unika umntana futhi umshiye wethatha omnye kwakhona awuduvuke kula ndawo ngoba akakuthini ukulwe nalamoya obamba umthandazo. Uyeva ke lo? Ngoba emsebenzini kuna kuthiwa kune promotion. Thatha lesiphi uthumele wena. Hayi kodwa bakayisi. Qala uthi bawongcwele. Yazi bakhona imoya esibakapha. Imoya omnyama. Ndizawuhambisa lesiphi ngegama lika Jesu. La moya yawuqalekisa. Ungavali indlela zakho. Uqale ngokuNkosi. Ndifuna uba imanager emsebenzini. Yeva ke lo? Ulungisile ke ngoku. Amen. La moya umdaka usawubhaqa umele ecaleni. Usathatha unjalo kaloku. Amen. Ngakho uyesu bathandekayo. Lana ungaqala ithandaza apha. Ndingaxela nonyana ngoba isanda kukamlenze ngiyabona idimoni. Ngoba uzenza into entsha. Ziyabaleka phezulu ziyabona nezibhaka upstairs zibaleke zotshona emqoqo. Ezinye zehle ziyemlenzeni. Njengoba ndimapha ndibukela ibhayisikophu yazo ziyajika-jika apha emzimbeni yabantu. Amen. Kodwa malithi beka isandla kukamqolo ndiyayibona ngela xesha yabaleka. Cimbi iyazifihla kodwa ayinawufihleka kwiliso likaThixo bathandekayo. Makabonge uyesu bathandekayo. Laa nto bona xa bebeka isandla ureacta la moya ngoba ndiwubhaqile ngela xesha bathandekayo. Amen. Lo msebenzi wenzayo awunawenza. Xa wayazi ba kunomoya lapha. Uthingele bethandazo. Makabonge uyesu bathandekayo. Uyawubeka isandla kuphawu engalo. Kena zelo ukuthi abantu lo tata akaphile into noma akabukazi futhi ukubeka ulanga lithini makuzile ibranch yonke kuzile umuntu amadimoni amafunyana nibeke lezithi akabukazi athi umuntu kodwa enzekayo ngoba lo baqamba kunomoya othindele bethandazo Thixo akayiva yonke leleza. Amen. Ngoba kaloku ublokiwe kunesifo blokileyo amadimoni. Siyavana bandla. Xa uthandaza yazi mama kunemoya lapha esibhakabhakeni engafuni uthethe noThixo. Namhlanje xa uthandaza ngexela uThixo yazi nomoya lapha. Umoya wona uqalekisa ngegama lika Jesu. Ungathintela umthandazo wami uqale ngokungena ensimini ke ngoku. Amen. Makabonge uyesu bathandekayo. Zizono zethu esibusithile sibuso kaThixo ukulibathandekayo. Thixo umthando. Amen. Khathana uyesu uzalwe njani? Lo uzalwa ngomtshadweni njengami. Anizalwa ngomtshadweni noma ngomqondo. Abazali baba bezintombi nomfana wezwe bejabalele. Behlalisa lapha esibreak enhlaba. Wazala udadewethu besafunda. Emveni kwakhe wazala mina. Andiphumi emtshadweni mina. Kodwa bahlamba lonke ngiyokunyuka enjani wafaka ilizwi lakhe. Amen. 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 Wanhlamba uthi umuntu akambizwa ndingazala emtshadweni. Bakabonge uyesu bathandekayo. Watshintsha isono wafaka umfundisi. Bakabonge uyesu bathandekayo. Amen. Ngoba uThixo akajongi amehlo abantu. Ujonga inhliziyo zabantu ukusebenzela. Lo msebenzi ndokuba uThixo
nginganika apha ngoku ningaresign ongaphelanga nemveki abanye benu. Yena ungena ifoni ezintathu ezimbili umntana hayi mfundisi. La ndawo ndinike yona ngicela umoya. Buyela endaweni yakho. Makaba ubuye sibathandekayo. Ngoba uthi khona kusebenzise ngakangamtrain emqala. Akulone. Makaba ubuye sibathandekayo. Amen. Uthando endinalo ngimthanda umuntu ngoba ndijikele. Andipheli manje kulanda. Kuba manje wena ntoni umphefumulo wakho ungawungena emlilweni bathandekayo. Umuntu akangijikela umuntu akamditsho kodwa ngimthanda endlala. Ngoba ndifuna ukuwina ntoni? Umphefumulo wakhe. Mawungayiphi emlilweni. Nalo nalabo benithanda apha esikoleni bomama. Baba wami ngibambe ngesandla ngigashi emile Jesu wami ngibambe ngesandla ngigashi emile inhliziyo kaJesu imene sengizo tasha. Amen. Yapho inhliziyo njalo. Inhliziyo namakamera ngombono. Namakamera yabanhliziyo. Namakamera ngomkhathi yabanhliziyo. Efaka bonke abantu. Amen. Abantu besawuhlutha abandithuka kodwa yabafaka. Yabafaka ngani? Beni ningabhlungu nina mahabede wami. Mina ngingabhlunganga yena la. Amen. Kanti umuntu akathixo ngalagedi ivula izandla zakhe. Amen. Nivule izandla zakhe. Makaba ubuye sothandekayo. Amen. Kanti umuntu akathixo limazi ba hey umonini utata wethu lo kodwa akavela nizivule izandla zakhe. Makaba ubuye sothandekayo. Nditabekho ofana nawe. Abangabikho ofana nawe. Ibangane hawu lokho abethe wathi ngawe ngakho ngisothandekayo. Amen. Phinda nimjole ukuthi Fathema tikhophise Fathema tikhophise Fathema tikhophise Fathema tikhophise. Wena ndifuna apha kuwe akusuke isono uzothi ngosebenze nawe usikelele. Makaba ubuye sifathanela. Lethu bala ngokwezanga phambili khawulesi uzamkela uYesu. Wamkela ethe ukuze umsindisi. Izawuthi ngoba uyahamba na wedwa uyawubizwa. Sabe uyabizwa lapho ngixela ba ngawusifa uyawedwa pha ebhokisini. Lokho nomyeni wakwamthanda kakhulu kodwa phakathi kwenu usikhonza wabaqala. Omnyashiyeka ndithi? Amen. Awunjalo ntomba? That's all. Makaba ubuye sothandekayo. Omama bamnqoze mvela apha ethi naye uhusband wakhe wabe-2016 ngiyaqonda uba wayekhala engathi mhlawumbe ngamthatha naye kodwa hamba naye wakushiya ndithi that's all. Makaba ubuye sothandekayo. Amen. Icela uzawuhamba wedwa nawe uyawungena phaya. Nami ngoba ngithanda kangamthanda uzawufaka mshiya. Ndihambe ndozidlalela ndodwa phaya. Ndimlungile ngomsebenzi wami. Ndilela phezu komsebenzi yami ngelaxesha. Andinakhaya. Ndakhala intlobongo andinakhaya. Amen. Khona abantu bezanawe eveni uYesu kathi Yesu kwamba kanizalungisa. Sawulungisa. Mina ndinakhala bathandekayo. Ngoba ngasho namhlanje kuthiwa nkonkonko. Mandingene. Konkonko. Ntanza wabona wedwa wabizwa sabela uyabizwa ukhawuleze uzokwamukela uYesu uzobona amandla kaThixo. Amen. Amen. Hayi imali ndibambile ndezithemba. Mhlabelo mazulu kuvuyo. Amen. Ngokona nto zami nami uYesu ophilayo. Uzawuthuma ngizandla ke ngoba uzawuthuma lendlela. Ngifuna lonke leli ngoba ngoba mhlawumbe lapha umfana wami bonke abagcwala bakhala ufana nami.
ngoba abanye bayamaphambi kwami njengani babuye emva njenge yakho baphinde bawuphanda nalelahlele behlazeli ngoba hawufana nani namhlanje engabe nathi siyaphambi kokuthatha namhlanje sifonele mama ubuye sothandekayo ngoSeptemba nge-6 lapha ekhaya konini esilomfundi Mathis kuba niyafuna ngalapha ilanga le kuba niyiqinisele emanzini amaninzi kajwala mama ubuye sothandekayo bakudala ebhola kuba ubhele timu yakho so gijima manje sebedada kwasoso bonke nona lapha nilivukani imfundo ba Amen. Ngizamba phaka umthetho noma umfundisi babandivumela naye. Uba ngivumela imfundo naye.
The power of
Baba wethu ongcwele ngegama likaJesu. Bathobisa abantwana bakho umoya ongcwele umoya wathimolo. Abathimolo. Bakhulu. 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 At the west. 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 Kazi likaJesu. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Ndafuna. 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 Zamaya. Can you say this? Come on. At the west. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Beke sandla phambi lomntana. Apha esiswini. At the west.
Gazilga Jesu. Gazilga Jesu. Gazilga Jesu. Gazilga Jesu. Gazilga Jesu. Therefore, I know the to call this. And the rest! 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 The camera Jesu. 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 Look at some troops up in the calls of the village. I don't think I guess it was it. That's all in mind. Mamma, don't talk about it. The shadow? You don't know myself again. It was it. Mama Gobi. Wouldn't tell you because I'm calling born in the car. Wouldn't put to call born as I was it. Frank Charles and Paway and I'm more from a Paway. Over way up as a longer. Daphne, 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 Daphne. In the west, 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 in the west. Let come and let us. Let come and let us. Come on, come on, come on. Kawan gadis. Mama mana pula pakai? Kalau aku mana? Oh, nama aku bawa gana pagui. Cara milih luar. Hawa aku jalan kaman de pakai pila pakai bagan. Oh, nama aku sampai apa punya? Punya nama apa? Sampai nak kau selalu kau. Ayah dicorum cara dicorum kan? Oh, sebelah tu. Oh, kau naik. Oh, yang mana aku mau bawa dan apa kerana? Emas. Luarin puluh lama kamu mengalir, baru sana. Kita bela nama pesan. Orang nama yang pabui. Siapa nama? Iya. Nama perempuan bela pabui sana kamu pilih rendah. Bapak boleh suara dah. Ditanda saya dulu cuci orang mana saya. Ni ada balik sana. Lepas breaking kita bela apa apa? Bang polis. Sebenarnya usus orang mesti nak apa apa. Amin. Tuesday zaman apa dia bukan ada sekolah. Tuesday, Thursday and Friday nak apa apa.
In the mighty name of Jesus, igama lami mina nginguNeli Xulu. Inkonzo namhlanje beyimnandi kakhulu. And ngidlulisa ukubonga uThixo izinto angenzele zona since ngifikile la ekhaya. Ithema ngifika bengingasebenzi. Ukufika kwami ngawuthola umsebenzi. Ngibonga kakhulu amandla kaThixo angenzele wona nokufika kwami kuleli ekhaya labangcwele. Bekumnandi kakhulu inkonzo namhlanje ngiyabonga. Nanda Dlamini ka jeko ne se tsatsi la ka la pila o tla kerekeng ka mona ke ratile tshwaro ya kerekeng ka re ka jeko go inehela morena Jesu ke utlwile le nna ke le mafolofolo a ke kena ka mona ha ba rapela kerekeng ena jale ka jeko ka rata o inehela ka lebitso la morena Jesu Kriste mona kerekeng le thabo le batho ba teng ba bona ba na le rata le mosa
le nna ke la ikutlwa ke le moyeng a ke le ka mo kerekeng.